برز شوخان دما واخوش به هندره کنفرانسی هون لگل منه ده هندره کنفرانسی ده مجارن کو بونا روجف چنه کرم بکه بله سلاورز ابرو دو روزن لشار سلیمانیه کنفرانسی جن روشلات ناوراز به بجداری 19 ولان نوێنەرایەتی 200 و پترتر نەتەوەی جیاواز لەناو کنفرانس بەشداری کردبوون دوێنێ دەستکردکە ئا کنفرانس بوو ئیرۆ ئەو مژارێک و هاتن نقاشکردن ئەو شەڕێ دەسەڵاتداریەک و لەسەر گەلا بڕێ بەدچێ لەسەر نەتەوەیان بڕێوە دەچێ بەتایبەتیش باندۆری ئەف شەڕانەک و لەسەر ژن چێ دەبن و ئەبزنیەتی دەسەڵاتدارێ پیاوک و هەژبوونێ خۆ لەناو کۆمەڵگەدا لەناو خێزاندا لەسەر ژن دمەشینێ و بە تەمامی بەشداریە ژن لە هەموو کایە جیاوازی چ سیاسی چ جڤاکی چ ئابووریدا ئەوانە هاتن نرخاندن و لە بەرامبەر وێ دەژی ئەو ڕێگە چارەسەریەک و ji bo ew pirsgirêkên ku rûberûyê jin dibin ew pirsgirêkê ku rûberûyê gelan û netewa dibin bi hêzê jin û bi moralê jin û bi îradeyê jin çawa bên çareserkirin û li nav de jî dîsa pêwîstiyê a zanista jinolojî ji bo wekû mekanîzmeyekî bo çareseriyê pirsê jin li nav komelgeha de îroj dîsanî xweşkirin û babetekî pir giring ew bû damezrandina konfederalîzmê jinên cîhanê ku karibin hemû jinê cîhanê li nav ev sistemada xwe bigirin bikaribin xwe biparêzin bikaribin bi zanistekî bi ڕوانینێکی ژنانە çawa li beramber ew pirsgirêk rûberûyê jin dibin ew xwe li ber de bigirin rastî ew beşdariyekî pira renga jinê neteweyê ciyawaz gotinê wan heye ڕوانینê wan heye her çend ڕوانینê ciyawaz jî hene lê yanî yekgirtûyekî li ser ew xal hene ku belê li nav komelgeda li nav xêzan de aqliyetekî piya û aqletekî deselatdarî piya û li nav komelgeda ava kiriye bandoreki pir mezin li ser jin çêkiriye li beramber ewa de jî yanî xalê hewbejî ew ku têkoşîna jina li ev seda de ezbûnê têkoşînê jina li nav ev herêma de karibin çawa li beramber pirsgirêka rolê xwe bigêrin heta niha jî yanî îro heta êvarê heta saet 5 êvarê dîsa ew ê ew komxebat berdewam hebe û guftugûyê zêdetir mekanîzmê çaresî zêdetir bixireta berçaw و çawa sibê karibin li kor ev pêşniyarê ku îro li ser konferansê de çê dibin sibe karibin li encamnamê de cê bigire û encamname sibê belav dibe ji xwe li îro ew karûxebat her berdewamî heye û rengekî cuda û ciyawaz ku her jin bi cilûbergê xwe yê neteweyî bi çandê xwe yê neteweyî beşdarê ev konferans kiriye eva rengê rengaw-rengekî pir daye konferans heta niha jî ev xebat bi berdewam dike. بله روزنامه‌وان شوخان میرزا سپاس جبو پاروکرنا روشا روزا دویمینا کم خباتا کنفرانسا نده یا جنان